Shubor nakaslem jong unongsan hima. Uba Preston Tensong Usembut Menteri Rangba ka Sorkar Jilla ubadai Pedru ya katanat PWD Roads ha ka handotrik urumphang arhajar aphundre ulaya tho ba ka Sorkar komshimenta ban kentiu ya ka puli puthi khamtam hakithan nong kendong kala kentiu kerdanno ya ka Snaps Aim College na ka People's College Shaka Government College ha ka ne ka singi layo ruban play ya ka multi-purpose hall jong ka Snaps Aim College kabala no senyang da kinong hikai ki khana school bat ki pat ba jong ka dong kathan Balayo ruban pelat ia kakot historical and socio-economic glimpse of Southwest Khasi Hills District Meghalaya balatho dau Dr. KK Nongset u principal Kasngaps Aim College. Hakane kasngi laidon lang nadu uba Renekton El Tongkhar u MLA ka Maukerwat uba HM Shangpliang uba Hamletson Dolling uba Karnes Soshang bat kiwede kiriu rangba kibla shakhot snobha. Untuk membagi layo sekolah principal bagaimana multi-purpose hall. GF 2024-25 NGO category inaugurated by Sri Preston Tensong, Deputy Chief Government of Meghalaya on the 6th February 2026 in the presence of Sri Renik L. Tongkhar MLA, Sri Ganesh Soksang, Co-Chairman MSDRC. Ba kajing nang kajing star kadai bandrum hakawai pakawai katliye lang baki kun kiti kijonga kijong kamar bakas ba kabakrau tam komuniti dei kajing nang kajing star om dei kaspa torte nrei kajing nang kajing star kadai kajing ai kabakordor tam kabaudle ai hani kum kejela Abang Sultanat Sibul menyentuh epi, baka literacy rate hani mental, alanang kiu na kawai kasnen, siya kawai pakasnen. Latka mangikwa na makata, banpoy siya kerdan kabay rengkat, bat kami surang, Muslim su, inpoy siya kaligatong, banang kerbensken satang po kalai sausden, nila banpoy siya katong, akaba hanwadis, kandai kami surang, bat kami kala kiba kenjo syaka thong jong ka total literacy rate hapok jila hakani India juku barak kawai den naka takadao nakwakanya thu epi megi pagi kon sama ba ngiya shipya syapang kane kapuli kadang di menin na try layo Chief Minister Batai menin ya thir baha syapang kajingbit jingbiang ginomikai hakaba iyo iya ki kenrum kenam hakini kisnen ki posnen di dalaleno reganya tu ipi hakaba dei bat kajing si wi katulok ko joki ni so tu ya bisne tingla ship ya karai bat menin ngira ya ship ya katarai naga kabinet balakum nukumlu ngin ai kajing si ko babit babiang regat ka security yaki menghikai SSI bat kunjuru yaki ad hoc grand school teachers kata ketika achievement karena kalian jurus kalian bahkan ni kajibrutkan kue kubah praspa tampulur sisnet hakajibrut nah kai ndai mangaruh sorong nempat dari serta banruban ship yang kapakum kanega challenge haka history jom kajelah Meghalaya di para koi. Dia nak kata dalam sobat om, kiba keren benkin keren, nai ai bakakam kan keren hamjam banyak kaki. Ngapa ban om ya pi koki kita, pi om hasol, pi om hanom dong. Ngikuan banyak tu ya pi dan basai. Bangi nak kalian bersoka, nginem dia, nginem dia. Banram ia kadang cinta, ha islam bendok macam. Bat kunjuru kalas nasno bahaban penting ya pi kalong kum mga oman ne hangte yang buang mesno apa hadin mangayo ia kanina People's College tam kendia stand nilara dan kentiu kanina college shopping la om ya dulu ngin kentiu kanina college Shaka Government College na APO kung kata-kata siya. Dia pikir baik-baik jomba Southwest Khasi
pai diam cakap Yesus itu. Dari mangi baru bersih. Ibarat ini kumuluk lebih. Iom tuta pinsang sakawika college. Hantai asiamu. Berkata Allah kecil kubangka. Ngin trelang berkesuka. Ya trelang pakai nomi mat kumwel ni. Ginok mikmat jom. Ki leaders jom. Nama orang ini nama orang bani bahkan di ke district headquarter bahkan Shillong bahkan Southwest Cousins kan dia dekat bagi Wei district. Ngambil scam makin di Lai Southland di bawah. Ngin dia dekat do. Kinong dia kerana ko, kinong dia kamu kuat. Nang tak dia benar. Nah kalian juga ibarat ni ibarat kita orang asyik untuk memorandum yang kedua usia. Begitu kaman create susu kuat yang ini kisah di dalam. Kita kedai kita ini bu hakma. Nama ikut bakasokar kan don saja. Jom upanda. Yo iya kecing ekor. Matrai mentang yo iru ya karwai kapal. Kalenti kesengki, ngai yang anak di hakikat dia sendiri kibamat. Kamu keluar kerja, ke distrik headquarter, kamu kiu state hadu kata. Haka bakan yai lembaga nang kena po bakmara. Bakmara kan boy hamne po kasnon jobi, hamne hadu kuat. Gin pendet dia kan itu selo. Kau mau pergi ke first phase ke bagian pendet kalau ada orang tua, nadu nanti nak bawa wei. Baka second phase gin pendet hadu ante harani kau. Katu ke bagi pentrain lembaga katu ke SRATP. Kalau ada train nanda, kalau ada connect tu siapa siapa bak marah. Kalau dia kadistik. Kamu dia tayo. Ngayat lembaga namne nak bawa. Kadistik headquarter joki syarani gor syabak marah nadu rani gor habak marah nepi pinian ka khambha ka surok narani gor habak marah banyak berbiaya ne Shillong Segawati ki bampania snow hale yatna ki balik yatna malay om tan mayo shu om ba uba kristul nukren jelek Legat berprinsip di kota Melawi. Legat berprinsip. Temudur mugi ban nabak marah kan boy hamni. Haka district headquarter jogi ban namni Shillong. Ken baka mau keluar. Kan deh Shillong lah. Ready kan? Ready lepas.